malapiting Pasko. Simbang bengi, malamang bengi, imalang Diyos kalapit ng kalapit king tao. Wabengi man, pakaslag no man, ikis na pabatwinisam ng lelangan. Siya mabenging pagkagising, manayaking kalaming banwa, manedayang datanging sala, uling Diyos datang yaking biening tao. Simbang bengi, malama bengi, malama Diyos kalapit ng kalapit king tao. Wabengi man, pakaslag no man, ikis na pabatwinisam ng lelangan. Makayamang patangalan, makayamang pakiramdaman, inkwento na ni kaligtasan, Emmanuel in Diyos at sumusaltanan. Simbang bengi, malama bengi, malama Diyos kalapit ng kalapit king tao. Wabengi man, pakaslag no man, ikis na pabatwinis sablang lelangan. Siya mabenging pamagsadya, pusong tutumak at mong tulak, kasaya na kuleniyato, muling malapit ng malapiting Pasko. Simbang bengi, malama bengi, malama Diyos kalapit ng kalapit king tao. Wabengi man, pakaslag no man, ikis na pabatwining sablang lelangan. Anting bato nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asan ng parati, kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, paulining temaran tamong ganap, karing mapakumbabang bagay at katungkulan tamo king Diyos, at karing kakaparatang tao, ganakan talangeni at sisyan ding sabla tamong kasalanan, at aduan tamo king Gino, ing kayang kapatawaran. Iyag kastaya po ngening miyag nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyaluwang kakulangan. Ulinita panigapuko kang nuwa na Mariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangabataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Deo. Aking yato kayaman na rin taong iyang kaluguran. Ginong Diyos, sariling manwa, umayupayan Diyos ating ka. Sasamban ka, pasalamatan ka. Pupurian ka, purihin kang higaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginong Jesucristo, bugtong na anak pa. Ginong Diyos, Kordero ng Diyos. Ikang nilalakoking kasalanan niyato. Pakaluluan mo kami. Ikang makalukluking wanani pa. Tanggap ako'y panalangin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Uling ikang bukuding banal, ikang bukuding inu, ikang bukod ang katas-katasan, Jesucristo. Kagum ning Espiritu Banal, ing ligaya ni Diyos Ipa. Amen. 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 Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Manalangin tamo. O ibaming mayupaya, ikaming magkasakit king sa jaming pupusanan, paulining pamikasala ake kaming menalipan. Itimawa mo kaya sana, kapamalataning bayong pangabay tababyen ng anak mong kaya kaming panenayan. Itingan po aduan me king kapamalataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat king libro na ning propeta Jeremias. Nga na ning Ginoo. Datang muri ning aldo, nung kapilan mamili kong meto ngayari, amanibat karing palipi ng David, at maging anti-Iakeya. Manibalayang mitmong kabyasdan, itang aring ita, at daptana ing matulid, at ing hustisya, king kabilugan akayaryan. Potang yana ing ari, mi panatag labiri ring memalen,
ning magkabilugan Hahuda at ni Bielang memalen ning Israel king kapayapan. Mayawis siyang ingginu ya ingke katamong talapagligtas. Datang muri ning aldo nga nang sasabi ning Ginu. Nung kapilan ding memalen nala kapilan man sumpa kanako bilang mabye Diyos amilwal karing memalen ning Israel king labwad na ning Ehipto. Nune, sumpala kanako bilang mabye Diyos amilwal karing memalen na ning Israel, iba't king bansa ding Dane Norti at karing sablang aliwang bansa nung nukula inugse. Kanito manuknangan nala king mismong sarili rang bansa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Miral saing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Laganap saing kapayapan, manggaman kapilan, ulitan taya po. Miral saing katuliran, kingkeyang kapanaunan, laganap saing kapayapan, manggaman kapilan. O Diyos ko, ingke kangari kay kayang turwanan, matul ayalang pamangabiran, kingke kang ustisya, nakayanan mesano, ban king mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibiyena ing katuliran. Miral saing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Laganap saing kapayapan, manggaman kapilan. Sagipanala, ringpak pekakalulong kaya daralong, at ding taong mipayan berisan, amangailangan kasaupan. Lulusa nala saring mayla at kalulu, at iligtas nala ringalangagyu. Miral saing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Laganap saing kapayapan, manggaman kapilan. Purihan niya ing Ginoo, ing Diyos ng Israel, abukod papasari, karing makapagmulalang dapat. Purihan niyang alanganga, ing mayupaya ng lagyu, manano na sanang pumatmuya king ligaya na ing yato. Amen. Amen. Miral saing katuliran, kingkeyang kapanaunan. Laganap saing kapayapan, manggaman kapilan. Talakad tapuban parangalaning mayap a balita. Hitangan po, Mekakeni pamuntok ning matuwang Israel, talapamyening batas kang Moises, king bundok ning Sinai, hiligtas mo kami kapamilataning mayupaya mong sikanan. Ing ginumanatili kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya babalita, agpanggang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo.
Makanyan pangapalyari, ing pangabayit ng Hesu Kristo. Imariyang imana at Yose atin lang pamitangwanan kasal. Bayura ikwang mi kasal, mayakit king Maria makilamane. Iti milyari king upaya na ning banal ay Espiritu. I Jose amaging asawa na metong yang taong banal at makatuliran. Ene buring misalbag amarine i Maria, inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipa na ing makanyan, pepakit ya kaya king paninap, ing metong aanghel ning Ginoo, nga na kaya. Jose, alahi ng David, emu pikakunwan ing balawsnan ming pakikasalan ni Maria, huling ing kiglina, milyariya king kapamilataning upaya na ning banal ay Espiritu. Ibayit na ing metong nga nakalalaki at ikaawsan ming Jesus, uling yang magligtas, king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari iting sablaban matupad ing sinabi ning Ginoo king kapamilatana ning propeta. Kumagli yang meto nga dalaga, at ibayit ning meto nga nakalalaki at iti mayaw siyang Emmanuel, nga nawari ing Diyos, kaya betaya. Inyang migising e Jose, ti paraning inutos na kaya ning anghel ning Ginoo. Peki kasalan ni Maria, dapot, tegi na ni Maria ang gana, king beyit ning meto nga nakalalaki, apay malagyawan ng Jesus. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatang kaligdasan. Kapurian ka, O Kristo. Makuyad ya pong drama, ing mipas ya ebanghelyo kaniting katlo ng Domingo ning kakatamong katlo ng Aldo ning kakatamong nobenaryo para king paparatang a Pasko. Makuyad ya pong drama iti. Mumuna, mika iskandalo. Jose at Maria, tutulang megulo. Dapot king paninap, ikwarang miyareglo, oita mo, yarine ing kwento, baw. Yarine po yung amilyako, oita mo. Mika skandalo, ilang adwa, ikwarang megulo, dapot king paninap, miyareglo lamo naman po, oita mo, yarine ing kwento tamo. Baliyo po, ding taong kalupa ng Jose, ding taong kalupa ng San Jose, makabilibla. Bakit? Puta po kasing gagawa lang desisyon. Talatagdala. Talatagdalang miyamasamas, ding miyayaliwarang options. O options. Talatagdalang miyamasamas masalese ring karelang opsyon. What if, nepo, ono mong king mumunadang option, pwede. Ano mong yung first option ko? Nga naman yung meto nga tao, pwede, nanggawan. Lumipat ka, king option 2 mo. Ano mong, yung kadwang option ko, pa rin mubra, pa rin magsilbi, pa rin pwede, pa rin malyari, nanggawan ko. Atin ka pa rin option 3. Ano mo talagang alana? Nanong gawan ko, dakal amiyayaliwang options king biyemo. Iti agpang namurin, king kekang pamamlano, king pamanisip mo ikang tao. Paganaka po, paganaka. Atlong bage ing dapat daptan, atlong bage ing dapat gawan, king oras ning kagutgutan, king oras ning kasakitan, at lulang bagay ring papalad na ning kay katamong pamamasa ngeni, pota kanong atsyuta mo king libutad na ning masakit a sitwasyon king biye. Nanula purete.
Nanula rating atlong bageng sukat tamong daptan. Nanula rating 3 options tamo. Mumuna, harapan, ayusan ing sitwasyon. Kadua, baywan ing sitwasyon. Baywan ing panlalawe mo king sitwasyon. At katlo, nung talaga magsilbi, nanggawan mo, lakwan ing sitwasyon. Takasan ing sitwasyon. Nanuning mo muna? Nga. Kasabi-sabi ko pa. Ay matudtud kayo. Lenyo resiping yu. Puta murian la pa. Nano yaping mo muna? Arapan, ayusan. Ale? Kadua? Baywan. Ing pandalawek ing sitwasyon. At nung katlo nung talagang ena mo, bro, nanong gawan? Lakwan, takasan, ing sitwasyon. At tinakamang choice, king biye, kapatad. Kutanggo mo po, nanong pinili ng opsyon San Jose? Palageyo. Nga. Nano pong pinili ng opsyon San Jose? Pipili na ng San Jose, King Biena, ing takasan ng sitwasyon, lakwan ng sitwasyon. Totoo ito. Dapat ating milyari kaya, ni Nanuya, may patudtud diya. May tudtud diya. Nepo, tatakasan na saning masakit na sitwasyon na dadala na naking kayang biye. Lalakwan na gugulutan na iti. Kawanya na ni sanang lihim. Nganapin po ning pamamasa tamo, ing kayang pakikasalan ni Maria, kawanya na niya mong lihim, ban kanita, niya mo kanumisal baga kamarinayan, iting babayi, iting dalaga. Tutu, megulo ya isip. Dapot, pero tidtura na. In short, king malagwang pamangamano, eya pa mo po agad-agad ginawang desisyon iyose. O ini po yung eksena. O ining eksena na ning kay katamong pamamasa, o ining eksena ning ebanghelyo, ning kwento tamo, kagising na, may naliwayang desisyon na. Ale? Kagising na, may naliwayang desisyon na. Penibala nangang King Diyos ing sabla, dinaw nangan king apong Ginoo, tinas nangan kaya. He offered everything up to Him, to the Lord. So, buri ng sabyan nita, nung apansinan nyo po, pagmasdan nyo po, nung aisip nyo po, from option 3, uling kagising na, may naliwaya ka no, desisyon. So, from option 3 na dapat lakwanan na, takasanan na, ing masakit na sitwasyon, may naliwayang option na. Mira siya king option 2. Baywanang eni, ing panlalawe na king sitwasyon. Ale? Baywana, manaliwayang eni ya. Mira siya king option 2. May kakapanatagan niya puso. May kakapayapan niya. May kakaratunan niya. Kasi may ninap yan. Baywan mo, ikang tao, pag po, baywan mo, ing panlalawe mo king sitwasyon, kapay kulong. Ulitan ka. Baywan mo, ikang tao, ing panlalawe mo karing masakit a sitwasyon, kapay kulong. Atin pong metong amalago, masanting, apanalangin, pangadi. Ing pamagat na puniting panalangin amanon ko kay kayo, yapin po ing the serenity prayer. The serenity prayer. Eka di nga liwake kayo, dimdamdan na iti, balo da iti. Nga na po na iting pangadi. Lord, nga na. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Ngana. Lord, please, Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Baliyo po, kimbieta mo, nang kay miyayarap ta talaga at yuta mo king harapan daring mga sakita sitwasyon. Nang kay king eta mo asahan, king eta mo piyadyan, nang kay rugo etala expect na malyari la, reti kay katamo na eta mo kontrolado. Ale?
tamo kontrolado. Pero, paga nakikatamo ng ebanghelyo, ating kang option king biyemo. Ating kang pipamilinan king biyemo. Inya, dapat akwa mong magplano. Tandanan tapo, paga nakapo, masanting ing magplano. Masanting ing ating plano. Dapat king kasanang pamamlano. King pamanisip mo, parati may sanang pakibalak gaganakan ingapong Ginoo. Potang mamlano ka, ikang daw, sana darawon mo ngan king Diyos, iting kekang plano. Muri nang sabyan king simpleng pamangamano, aliway tang keka, nuneing kaya. Parati may sanang bubuklat, ing puso mo, karing miyayaliwang sorpresang daratang king biyemo. At siyempre, lalong-lalo na, parati may sanang paluban king pilubluban mo. Nga pong Ginoo, ban kanita, nano mangisipan mo, nano mang maging desisyon mo, iti makayagpangan kaya. Makanya niya po yung San Jose, bibit-bitan king kayang puso nga pong Ginoo. Inyame natili ya pong banal at maya patao. Ale? Ako po maniwala ko, it's better to be kind than to be right. It is better to be kind than to be right. Kung minsan kapag ka iniisip nating palagi yung wasto, nakakalimutan na nating maging mabuting tao. Pero, kapag ka mabait at mabuti kang tao, siguradong papanig at gagawin mo kung ano ang wasto. Dingkalupa na pong San Jose, babayit de pong masaya, magrasya, ing Pasko, king biyera po. O yan po, nepo, o yan po, ing sikreto daring masayang tao. Nino ing karelang modelo, San Jose, king biyera. Paganaka po, ding kalupa ng Jose, dakal la options, king karelang pamibiye-biye. Pero, kamo sana pa'y kulong, king metong mong desisyon, dapat atin kang options. At sana po, ing parating number 1 keka, yapin, ing plano na ni nga pong Ginoo, king biyemo. God's plan must be our ultimate option. God's plan must be and should be our ultimate option. Baliw po karing taong banal, nano pingahusda, kaniting ultimate option na yaman wantamo, karing taong mayap, karing taong banal, ingahusda kaniting ultimate option, yapin po ini, atin niyang sariling pamamaralan, ingapong Ginoo. Atin niyang sariling paralan, ing Diyos. Pagkanaka po, ating Pasko, uling ating mapamaralan, ayapong Ginoo. Talagad ko ba? Pakamalan kong kakaluguran, manalangin damo, king Diyos, ay badang at supanwa, abiriya ng mibaidya, ing gayang anak, king Birhen Maria, ban iligtas ing pamilyana ning daw. Karing balang kayo doanan, ngayongan pong maniga po, maging tapat kesa na keka, o Ginoo, ulitan niya po. Maging tapat kesa na keka, o Ginoo. Baning Santa Iglesia, sumulong niya king lugod ng mipakit king upaya ning dibinong grasya, apagkalub ning talapagligtas, ipanalangin taking Ginoo. Maging tapat kesa na keka, o Ginoo. Baning yato, maniwalaya king magligtas ng upayang Kristo, at mipabandyan niya king kalam ning dibinong lugod, ipanalangin taking Ginoo. Maging tapat kesa na keka, o Ginoo. Banding talasawa, apakit da king pamisan metong ning karelang katapatan at lugod, king metong at metong, inupaya ning grasya ning Diyos, king matrimonyo, ipanalangin taking Ginoo. Maging tapat kesa na keka, o Ginoo.
Banitangan, lubos tamong magtiwala aking lugod at katapataning kay katang dibinong talapagligtas. Ipanalangin taking Ginoo. Maging tapat kaya sana kaya ka, O Ginoo. Hiyabi at ala naman puring makatuking kapagnasan, para king kapasalamatan ng ODN Luz Kiambao, Alice Bong Andre Galang, Dr. and Mrs. Africano Y. Aquino, Rufino Estrabillo, Lourdes Pineda and family, Lenny Hernandez and family, Regina Morales and family, Amor and Bioli Espiritu and family, the Christian Family Movement, medical practitioners and healthcare workers, and residents of Phase 2A. Para king personal na kayadwana ng Leila Biog, Anita Teodin, Ines Sunga, Paz Swing. Para king malagwang kapaldana ng Sani Bustos, Richard Caballa, Evelyn De La Rosa, Merla Mangalus, Adel Manalese, and Greg Franco. Para king Kaladwada Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Armando Acuña, Romeo Bernardo Sr., Fred Manansala, Maria Melina, Mercedita, Agustin Borel, and Abelia Torres. Ipanalangin taking Ginoo. Maging tapat kaya sana kaya ka, O Ginoo. Ngayon ipodwan tamong sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa iba mi, king lugod mo at tatangalan mi, ing upaya ning grasyang pagkalug ng Yesu Kristo ang anak mo, karing sablang manalig kaya. Manano na sanang ding sablang pengari, at anak, ang tabayanan noning kay kang lugod kabang tatalakad doring bale, anong numagaring kapayapan at pamisasan metong. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Sa
Salakad tapo. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatangi ka sa plalating mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang, idala na kay sana niting Eucharistia, king bienang alangang ganing kay kang anak, amete ban mi kabus kami king kamatayan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginuma natili ake kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Gino. pasalamatan dayeng Ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kangalangang lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginome. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang. Dahilanan ning indong birhen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si Dianang Juan at alapaminyag ing kayang panyatang at pakilala ni karing tao, inyang di natang na. Uli ning emuna nung lugod na kay katamo, kitma na katamong tulang ening pagsadian tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit kanita, potang datang ne, das na nakatamong masigasig makabanda, at manalangin kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang bamamiye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Itnuyeng banwan, itnuyeng yatu, ingkek ang ligaya. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Wanyeng daratang, king lagyo ni Gino. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Tunay kapin banaloy, bayang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyane karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, ami daon,
para kay kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kay ka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, ang daya ning bayo at talanganggang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang gabi gaganakan kanako. Hing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan niyo iba yung kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, darahon miya keka iting tinabi ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagamwa mo, kingi kamingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak pong di Norma at Leonel, ay naus mong meko nagitiking yato. Antining king binyag, metela kambe ng Kristo, midakayanan la naman sa naking kayang pangasubling mebya. Ganakan mula naman ding kabadad ming pepaynawan at manenayang subling biya, at ding sablang meyangon na biya. Tanggapan mo sana king maligaya mong ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kay kang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ipang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupuriyan kat parangalan manggaman kingalarang
Igabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasaupan ing kang pakalulo, parati king mi kabus king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing ginumanatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin, Ipakit ta po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ng sabla. Niyo'y ginuta mong Yeso Kristo, iyo'y kordero ng Diyos sa malalako, king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaws, king dulang ng kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
paraligma, sa lubong ka umena ka, o yan na iilo. Iangat yoring bundok yu, at lumawe kayo. Ting pangayat pusyo, malapit na. Iangat yoring bundok yu, at lumawe kayo. Ting pangayat pusyo, malapit na. Manalangin tamo. Oy paming malugod, tatanggap keng pakalulu king kekang Santa Iglesia. Isadya mo kaya sanang magmasusi kambening matampang dangalan, king daratang nga kapiesta ning kaya kaming pangayatbus. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Luklok tapo saguli para king kapabaluan. Para po king kakatang misa po tang alas 7:30 ning bengi. Ngening December 18, panimunan doring CFM choir ding kanta. At po tapong alas 4:30 ning abak, December 19, ding kapampangan choir naman po. Ding mampang lamak, ila ding membro ning honoraria at katekista. At ding residence ning Phase 2B, ding toda, ang popuring St. Jude Village Homeowners Association. Impong lama kayampang apin po'y panyangkap, toyo, patis, ketchup, binigar oslam at aliwapa. Agkatandakungan po makyabe king pamanampang lamak, para karetang makapakyabe king pamag-offer, magsilbita mo pong i-BAT king opisina ning kekatang parokya. Inganggang lamak o makolekta o ati punta mo, mi pamye po iti karing kapatad tamong mas higit amangailangan. Ing misang Martinez, December 24, maganap ya po itang alas 10 ning bengi. Ding misa naman itang kapaskuan, pagmasusyantala itang alas 7 at alas 9:30 ning abak. Ing Santa Misa itang bisperas ning Bayong Banwa, maganap ya alas 8 ning bengi. At ding misa itang kayaldawana ning Bayong Banwa, maganap la itang alas 7:30 at alas 9:30 ning abak. Dakal pong salamat. Talakad tangan po. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya kaanti mo rin, idukuyo ring buntok yu at manigapu king bendisyon ng Diyos. Paniwalan yu king misa ning anak ng Diyos, di natang kay katamo, panayan yung datang yang pasibayo. Manano na sanang ing kayang panyatang, iyatad na kay kayo ing sala ning kabanalan, at itimawa na kayo ning kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawan ako sanang matibe king kay kayong kasalpantayanan, matula king kapanayan, at alang kupas king lugod sukad ning biyayo. Amen. Masaya tamo uling kay katamong talapanatbus, di natangyang mi biyebye busal tamo anting medo nga tao. Potang datang yang pasibayo king ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako ng Diyos sa may bayang tuto. Ingid pa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing banal a misa, may daune,
Umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.